Бардажону тамошокнед, срочно 69 000 сом бузата дигар Mercedes-Benz E-класс Зайчик. 210 кузов бардаро. Тренировка уҷатош то соли 2026 моҳи январ бардаро уҷатош. Мотор 4 газ 8 цилиндра. Ҳолаташ хушрак аз бардажону камбудиш якта капоташ ранг мешад лакаш сухтаги аз капотча. Неки бардаро мошинча бад нест 69 000 барози кардан охири нарх неки фирестадам. Марҳамат бардаро коробка автомат мешад. Капоташ некри лоша мене лакаш сухтаги аз бардаро. Диска чош хушру балонаш дар ҳолати хуб. Актай молдинг чашна даст пешаш. То комплектация элеганс бошад ё авангард бошад ҳозир мебинем бардаро ина. Бошам мебинем 34 30 номер чош бардаро. Салон мебинем бампери ақибаш камтарак ҷош кор доштааст бардаро. Ҳолати салон. Салонаш бардаро ман кожни салон даст. Ақибашам нигоҳ кунед. Озе бур кушоем кани. Хел кушода мешад, ана кушода мешад стараш. Ҳолати салон бардаро мебинем салон салонаш хушрак аст. 4 электропакет бардаро ман сидени лифт памят сидени бардаро. Рулошам лифт коробка автомат D+ торпеда чошам хушрак аст. Пробегаш хеважни не бардаро бисёр бояд гаштаги бошад. Пробегаш медонед чанд та бошад бардаро 100 кам нишон додаист 180 нишон додаист неки бардаро бисёр гаштаги. Гази евро 4 дорад, кондитсионер дорад, обогрев у плюс бардаро вентиляция доштааст. Дед бардаро ин редкаш мешад, ам обогрев ам вентиляция дорад. Салон чош хушрак аст, элеганс аст. Наворота нигоҳ кунед бардаро ҳамаш аст. 69 000 сом срочный харидаро бошад. Марҳамат лабоваяш камтарак трешини дорад неки. Чхел аст бардажони ман марҳамат фикртон ҳатман насед лайк фаромӯш накунед бо канали автодубай таҷа бошед. Аз канали мо мошина арзон дастрас мошина беҳтарин метавонед пайдо кунед. Бай аст. Бардажонои ман ассалому алайкум, рӯзатон хуш бошад. Марҳамат тамошо кунед дар канали автодубай таҷа бозата дигар Hyundai Sonata соли 2015 мошин Корея. Ҳуҷҷатош солона мошин вагони аз хатон накунем беҳтарин ҳолат ба нархашам бардажоно 115 000 сом фирестадам. Боз муомила дорад, боз арзон карда мешавад бардаро. Харидоро бошед марҳамат кунед. Варианти беҳтарин мотор 2.0 мотори CVL мешавад бардаро. Иска балонош дар ҳолати хуб без ключовой доступ дорад. Кожни салон, салони сиёҳ, салонашам мебинем ахиро шудем CVL. Мотори беҳтарин аст бардаро 2.0 2.4 не мотори GDI не. Салон ҳозир мебинем. Нигоҳ кунед салон шоп. Ҳолати салон, кожни салон, мебелни салон бардаро, кожош салонаш тоза хушрак, без ключовой доступ, сиденье лифт, мебелош мебинед хушру, винкол бардаро 2015 винкол чиза мебинед. Кожош дар ҳолати хуб аст бардаро ман. Салон нигоҳ кунед чӣ хушрак аст. Тоза бардаро ман. Ана старт стоп дорад, обогрев сидени, вентиляция сидени дорад, обогрев руля дорад, кондитсионер чошах, камбуди умуман надоштааст. 205 000 ровно 205 000 километр пробег дорад, родной пробеги худаш аст бардаро ман. Ҳаст хер дорад, бай аст бардаро ман. Чхел аст на бардаро ман, марҳамат кунед. Фикртон ҳатман насед, лайк фаромӯш накунед, бо канали автодубай таҷа бошед. Ташаккур зиёд. Бардаро ман марҳамат нигоҳ кунед. Бозата дигар Lexus RX 350 соли 2017. То моҳи феврал бардаро тренировка ҳуҷҷат доштааст. Нархаш бардарои ман 340 000 сом срочно. Боз муомила дорад бардарои ман. Биёед аз наздик тамошо кунед. Сафеди ё компания ҳузадагишам ба хайр аст бардаро. Дуҷои киш камтарак мегам пачақтага. Диска балонош дар ҳолати хуб, ҳолаташ хуб. 4 дар вестичкои доступ дорад бардарои нақшбошон мебинед. RX 350 ҳолати беҳтарин. Саб сафедак бардарои ман. Хайр доро бошед, марҳамат нигоҳ кунед. Чӣ хушрак аст мошинча. Салона ҳозир мебинем. Балон чошна гуфтем, без ключовой доступ гуфтем, салони сиёҳ, мебелни салон, салонош начиқи тоза, ахибош дефлектор дорад, без ключовой доступ дорад, датчик диапазон, сиденье лифт, памят сиден дорад. Винкол занед билет, тоза 2017. Яъне винколаш аст бардаро. Марҳамат. Кожош дар ҳолати хуб аст бардаро. Пробег 125 000 километр бардаро. Мебелни рул, мультирул, монитор, кондитсионер чош ях бардаро, дуведеб дасте режим вождения дорад, ошибка надорад бардаро. Ҳолати салонаш, салон чоша бинед чӣ тоза хушрак аст. Кондитсионераш беҳад хушрукар мекарда, хунук мекардааст бардаро. Канин балон таркини бихикада бардаро. Кондитсионер чӣ нахе мекунед. Бед монитори калом аст. Марҳамат винколи занед бинед, биёед аз наздик тамошо кунед, то ки сото маслиҳат кунед, обогрев руля, датчик диапазон дорад. ҳолаташ беҳтарин аст, муомилаи беҳтарин дорад. Чхел аст бардажонои ман, марҳамат кунед. Фикртон ҳатман насед, лайк фаромӯш накунед, бо канали автодубай таҷа бошед. Аз канали мо мошина арзон дастрас мошина беҳтарин метавонед пайдо кунед. Бай аст. Ташаккур зиёд. Бардажонои ман, дӯстдорони Mercedes-Benz, марҳамат тамошо кунед барои шумо 211 кузов Mercedes-Benz E-класс, нархи беҳтарин кати ёфтаган бардаро 59 000 сом. Мошинча нигоҳ кунед чӣ хел аст бардаро. Аввесои AMG кати лайка фаромӯш накунед бардарои ман. Барои намехел нарху наво рафтем бардаро. аҷия тамошо мекунед. 4 моҳ тренировка ҳуҷҷат дорад. Мотор 3.2 бардажоно. ҳолаташ беҳтарин AMG пакет аст. Чӣ хел ки объектошо нигоҳ кунед. Капотош пленкаи ковни карбон каштаган бардаро.
59000 روزی کردگم نرخ بهترین است بردار جون که ماشینچه دو رستайлینگ کردگم یعنی چی خیلی یعنی سالی 2003 بردار 2007 2008 کردگی ولاتش خوشراک است نکینه لامپروی پیش نه با کلینکا جوش هم ماش سالون نواست تقریبا شانزی بخیر бай аз 59000 сом бардaro камбуди надорад ксесона срочни фрухтам шад марҳаб олати салон кожни салон светли салон кожожи салон машина гуфтид бардaro авангард аст кожош бардaro трешинча доштасина кожошад обновид кардан лозим аст албатта салон ҳозир мебинем сидениш полулифт машин европа бояд бошад на олати салончош салонашо нигоҳ кунед бардaro олати салонаш нархи аст Она ман телефони худаш аст коробка автомат D+ аст гуфтига по 267000 километр пробег дорад марҳамат бардор ҷон аз хайр дорем срочни фрухтан шуд чӣ хел аст бардорои ман марҳамат арзанда аст ё не фикратон ҳатман насед лайка фаромӯш накунед бо канали автодубай тж бошед аз канали мо мошинои арзон дастрас мошинои беҳтарин метавонед пайдо кунед бай аст ташаккур зиёд ба ман бардоро ассалому алайкум марҳамат тамошо кунед бардорое ки BMW X5 кузови F15 мотори 3.0 дизел мепурсед ана ин мошинча барои шумо бардор ҷонои ман 2014 Европа мотор 3 литра дизел танировка ҳуҷҷатош то охири сол бардор ҷоно мошин як даст гаштаги аст хай майда корош аст ман шумо нишон медиҳам нархи бардор 265000 сом гуфтед ман гуфтем арзон тар монем 255000 розӣ шудам боз муомила дорад боз арзон карда мешавад бардор ҷоно мошинча ҳолаташ хушлу кам қимати кор дорад тамом бардорозӣ лабояш ята трешин доштааст инаи чи заглушка чи буксировка ин заглушка чи аст амиватил фараш бардор ҳамин чизаш ҳаст мегӯям ана ин инҷа задорош камтар безе пуштаги ин инҷаша хушлу кардан дакор веша мечанд мезане боз чи камбри дошт бардоро пушта мои кам кардаги нестем диска балончош хушлу м пакет аст бардоро яқса пушам мегӯ кунед номерчошам хушлак аст харидоро марҳамат 255000 сом 3 литра дизели салона тамошо мекунед камбуди гуфтем аз шо метам камбуди чош аст майда эс ключой доступ салони чош салонош хушрак аст бад нест ин эмгаш бардажонои ман дута ҳар ду тарафшам кӯдакошон ба фикрам кандага кам камаки эмгаш корда тамом барда дига мотор коробка ҳама звер аст худашам кам барда сидениҳои м оригинал м пакет 230000 километр пробег бардара ҳолати салонаш салончош хушлу кондитсионерош ях бардара рулчош оригинал рулои худаш рулои бардажонои ман м пакет эми аст нигоҳ чӣ ошибка надорад умуман кондитсионерша ях гуфтем старстоп автостоп режим вайзини хай наворотош намеқаякта лабои шариш мекунед тамом чӣ хел аст бардажонои ман нархи беҳтарин кати срочни фурӯхтан шад фикратон ҳатман ҳастед лайка фаромӯш накунед бо канали автодубай тж бошед аз канали мо мошина арзон дастрас боидорам ҳатман пайдо мекунед бай аст бардоро 255000 сом муомилат дорад бардорҷонои ман шабатон хуш бошад марҳамат бо диққат тамошо кунед бозиятҳои дигар Toyota Camry 2 комплектатсияи SK анаи камричаи мо бардоро ҳозир якта мондагидем дар хотиратон бошад агар пеш аз ин ду та болиам як хел камри шуд ваяш бардоро 115000 буд ана инаш 95000 розӣ кардем нархи беҳтарин не ки охири нарх мумкин ягон майда савдо шуд бисёр не мошинча бардорои ман мотори 2.4 солаш 2000 не мебардаро мотор 2.4 надаст до рестайлинг аст не ки мотор 3.5 будаст бардоро 3.5 6 цилиндра ана номерош хушроак аст номерчошо бинед баъд полни рестайлинг бо дикит кардаги ансел мокри асфалт подсветкаи салонаш буда катализаторош дар ҷош будаст бардоро ҳолаташ хушроак номерошам падарка аз рӯи винкот задаги якта дараш будаст тамом 3-4 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад утилизатсия дорад диска балончош дар ҳолати хуб дискош камри 5 задаган дискои камри 5 дорад бардоро марҳамат кунед на комплектатсия SE дуглиштела 3.5 бардоро агар ки ами до рестайлинг аст агар ки мотор 3.5 не 2.4 бошад автоматики мотораш глиштелаш яктага мешуд 3.5аш дутага мешавад 2.5 ам дутага мешавад SK ба ҳолати салон кожни салон бардоро подсветкачи хушрак задаги кожоиш салонош бисёр дар ҳолати хуб боз чӣ дорад бардоро сидени лифт марҳамат винкло 2008 моҳи 05 қариб 2009 SK оригинал аст неки эскача оригинал аст салончош хушрак аст пробегаш бошад агар бардоро 247000 мил старстоп задаги диям бо ин старстопам дорад коробка автомат кондитсионерош ях бардоро кондитсионерош бисёр хушрак кор кардаст марҳамат бардорои ман чӣ хел аст арзанда аст ё не фикратон ҳатман ҳастед лайка фаромӯш накунед бо канали автодубай тж бошед аз канали мо мошина арзон дастрас мошинаи беҳтарин метавонед пайдо кунед бай аст бародарҷонои ман шабатон ба хайр бошад марҳамат ана бозиятҳои дигар мошинчае ки бисёр мепурсед Opel Astra FK хачбек додора ки мо аз худи қумсангир омадааст мои кам кардан буспед накардем бардаро 38000 сом нарх дета сеташ бардарои ман хазилёни
ҳолаташ хушрак аст бардаро. Нигоҳ кунед, сериша бутилка мефта, чӣ мефтан, сети зур аст. Як вақто чӣ хел бардаро, нама хел сетако ки тонировкачо, дискачои рамашка бо арх мед бардаро. Мошинча медиде роҳат мекард ям вақто. Як вақтам гузашта, давр замон бардаро. Медид любой пацан орзу мекард ки ята хаҷбекча дошта бошам. Чӣ гуфтед на? Ҳаст нема хел орзу мекард ки байни оба. Якта стопаш санг задаги даст бардаро, якта стопаш шикастаги аст. Хулас 38000 сом муомилат дорад. Нарх фурестадам бардаро. Якум очраб мегирад, як мойкачаш мекунед бардаро. Ана ҳолати салон. Салоншо нигоҳ кунед, солаш чанд бошад? Салон нигоҳ кунед, тиграс. Солаш бардаро 1997, мотор 1.6 простой, солаш 1997 буд. Ана ҳолати салон чош. Дидед бардаро. Хулас як овлад дорад намарам. Дига чӣ гап занем да? Хай кондитсионер надоштаст. Сигнал дорад, на сигналош кор мекунад бардаро. Мошинчаи беҳтарин. Намедонед чӣ фаҳмидан дар кор аст? Чашкаша фаҳмидан дар кор ки чашкаш мисол варид дорад ё не? Чашкош бардарои ман варид надоштаст. На главни ҷои муҳимашон бардаро, ҷои нозукашон чашкошон бошад. Чашкош варид надорад, задагӣ надорад фурестадане. Чӣ хел аст рочни бай. Бардарҷонои ман ана бай. Нигоҳ кунед бардарҷоно, боз як дигар Mercedes-Benz GLC. Дин айта мондаги дондаки ва хеле чунин кадаги будан. GLC 260000 сом нарх срочни Европа бардаро соли 2018 мотор 2.2 дизели. Тонировкаш ягон 3 моҳи дигар тонировка доштааст бардаро. 2017 гуфтем хато кардем ба фикрам 2018 сол басна. 2018 2.2 дизел бардаро экономичный камрафтуда ка хушичи. Светаш мокри асфальт бардаро. Номерчошам хушрак аст. Фароша бинем бардаро что стилаш. Ду линзага будасна. Иска балмош ва панах худофош тоза. Вот чӣ дорад озмадин. Безключовой доступ дорад. Нахтибошон нигоҳ чӣ хушрак аст. Дидед бардаро. Mercedes-Benz GLC мешад. این احتمالی ویخلاب داشت، استیج داشت، چی بالا داشت، بنزینی بود نه، آبال GLC. اگر شدی که خودش باشه اگر سالن تماشا میکنین، مرحمت سالن چه شبیه؟ اکوستیکاش برمیسته باردارو، برمیسته اکوستیکا، حالت سالن بالوش پانوراما دارد، کلیمات کنترل عقیب دارد باردارو، بود چی دارد نه؟ با کابینکا چوشان خوشرو کاس باردارو، سیدنی لیفت، پامیت سیدنی، نه پامیت نداره، سیدنیش پولو لیفت، اباغریف سیدنی داره، پرابیگاش هم باشه نه. Пробегаш воз ёфта мемонем бардаро, монитор чушам бирин, монитораш майдича монитор дорад. Инанҷа видео регистратор дорад бардаро. Торпедакош салончошам хушрак аст. Марҳамат кунед бардаро, мошинча свеж аст. Нарх 260000 сом гуфтафтада, муомила дорад 2018. Пробегаш бардаро кам 90000 километр дасна. Пробеги бисёр кам, родной пробеги худаш аст. Стартстопам дорад бардаро, ин калита мегири кнопкача дорад, ин стартстоп. Ин стартстоп ша мезанед бардаро, стартстопам кор мекунад. Заводской аст худаш аст. Mercedes ан хеле стартстопшон. Исключу доступам дорад. Хеле аст бардарҷонои ман, марҳамат кунед. Фикротон ҳатман нависед, лайк фаромӯш накунед, бо канали Авто Дубай ТЖ бошед. Аз канали мо мошина арзон, дастрас, мошинаи беҳтарин метавонед пайдо кунед. Бай аст. Бародарҷонои ман, ассалому алайкум. Бародарҷоно, апаҷоно, хоҳарҷоно, барои шумо бозатаи дигар Hyundai Avante. Бале. Avante ҳастин. Avante соли 2011 Корея. Avante MD бардаро. Мотор 1.6 GDI. Тонировка ҷатош ду се моҳ, бале, ду ё се моҳи дигар мондаги аст. Мошин бардаро вагон як даст гаштаги аст. Акам мегӯянд ки ман мошина гирифтам, даже бераста мошина гирифта, худам раста мошина кардаги будам, ду се сол пеш бардаро. Як даст гаштаги аст. Фақат корхона мерафтем, хона меомадам бардаро. Ягон хе такси гаштаги не. Ҳолаташ худаш маълум аст бардаро. Нигоҳ кунед чӣ ҳатӣ одам гап мезанад мошинча. Барои духтарако, пашко, барои бардаро варианти беҳтарин аст. Барои ҳамин бо диққат ябор тамошо кунед. Бинед, махлуқ кунед, савдо кунед, биёед гиред. 90000 сом нарх фурестадаги будан, 82000 сомга розӣ кардам. Бе савдо охири нарх фурестадам бардаро. Диска балончош дар ҳолати хуб, кузовош тоза бардаро, камбудӣ надорад. Мошин худаш маълум аст тоза будагиш. Дискачош размери 15 бардарҷонои ман, беҳад мулоимат дорад ин диска. Марҳамат нақти боша нигоҳ кунед. Avante MD M16 кадаги аст бинед. Avante MD бардарҷонои ман. Салон ҳозир мебинем, партроники атбашам ҳаст, ҳолати салон, кожини салон, не кожа будаст. Кожини салон бардаро. Хуб, сидени ручной, дарош вазинак дастикина. Тозагиша бинед бардаро, ягон ҷош рафтагина эко режим дорад, мультирул дорад, мошин калид. Хуб, пробегаш ҳозир мебинем, двухзонни климат контрол дорад бардаро, якта монитор намерасад, магнитофончия худаш аст. Торпедакош салончош хушрак аст бардаро. Хайрдоро бошед, марҳамат срочни. Родной пробегаш 160000 километр гаштаги будааст. Чӣ хел аст бардарҷонои ман, марҳамат кунед. Фикротон ҳатман нависед, лайки фаромӯш накунед, бо канали Авто Дубай ТЖ бошед. Аз канали мо мошина арзон, дастрас, мошинаи беҳтарин метавонед пайдо кунед. Бай аст. Успех кунед. Ба духтарако ва пашко варамон кунед, варианти беҳтар. Ҷонои ман, марҳамат тамошо кунедана. Ин мошинчаи номаш Toyota Highlander аст бардаро. Вагонник фурестадам. Гуфтам чӣ хел вагонник солаш 2008. Хуб, ин мошин бардарҷонои ман, машинае ки сарҳад ба хоб будан ку, ав шудан.
همون ماشینا بدست بردارجون ماشین گشتگی نبودست کلاسیک اما وقتی بعدی آف شدن راست ماشین کداگی دیدن حجت تنیروفه گذرونده بودن دیگه گشتگی نبودست موتور 3 میشد بردارجون ما موتور RX 400 است که موتور 3 اولش خورا گیبرید بردارو کامپلکتاسیا لیمیتد امریکان که توزا به یگان کامبودی گیبریدش 100% باتریاش بردارو 100% سروچنی فروختنش نرخ بهتری که بردارو مرحمت اسپیت کنید تنیروفکشون 50% ناست بردارو نرخ نگاه کنید 180,000 روپیه دادن سروچنی 166,000 سوم روزی کردم نرخ بهترین بردارو صفحه تریو کمپانی دی 50% تنیروفکا داره دیسک بالومش نپاناست ماهی январ بردارو همه حجتش دیگه است ماهی январ تنیروفکا حجت راستموش утилизация همش دیگه است مرحمت کنید نه کامپلکتاسیا لیمیتد болоти хушрак гибридошон зур аст ин мошин боз медонед чи аст бардаро се қатор аст серияда бардаро барои семейни беҳтарин вариант аст ҳолати салон мебени салон сеюм қатораш ҳам ҳаст бардаро кожои зарурати хуб вақти бош климат контрол дорад бардаро балони чоршуна панал 19 аст без ключҳо досту винкода меонам занед бинед бардаро умуман задагӣ надорад 2008 моҳи 06 сидени лифт акустикаи JBL кати кондитсионерош ях бардаро اکو رژیم اول سیدنی دارد پرابگ گشت باشد اگر نمیخواد ندیدی بله 245,000 میل پرابگ دارد بردارو رزمای پرابگی خودش بس چهوش حالتی سالوناش خوشبخت است کم بودی ندارد بردارو اسپیت کنید ارزنده است یا نه فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید با کانال هفته دو باید تجربه شده از کانال ما ماشین ارزان دسترس ماشین بهترین میتونید پیدا کنید بای است تشکر زیاد برادرجانای من اپاجانو خواهرجانو انا این ماشینچه شما تماشا کنید دوستا برای دخترکام برای بچه‌کام زد میتر بردارم این رنج روور سپورتی سالی 2019 چند ماه بود قریب 2020 است بردارم موتور سلیتر بنزینی موتوروی نو است بردارم موتوروی سال 2023 24 میاد که اصلا موتور است بردارم حالتش بسیار خوشو سیتش بردارم یک تم دیگر است نگاه کنید چه سیتش خوشلاک است بردارم من حالتی ماشینچه بای است سال 2019 پونی اوریجینال ریستایلینگ است. اگه اونجا ریستایلینگ کردگی بودیکیت کردگی فرشالیش کردگی بامپرشالیش کردگی همه زاواتسکوی از خودش بردارو نمرش نگاه کنید بردارید نمرش هم پرسیدم برای پادپیچ گفتن اگر که فیرما داشته باشد میتواند گرفت پدرکاف دیسونه 010 سه رقم بردارو فیرما داشته باشد نمره گرفته میتونید نگاه کنید چه خوشلاک است بردارو چشم کوشه باور کنید بردارو من بعد این ماشینم من خیلی خونه اکامون جنجال میشه تو لایپشتی ماشین چه بردارو زنده است میگه بسیار اپا دخترک‌ها اپاشکام بسیار میپرسن رنج رووروی نو در خورفتاروسی انا این رنج روور برای شما واریانت بهترین است نرخش هم نرخ بهترین میونه نرخش بردارای من 410,000 سوم خیلی 400,000 دادم برای شما 370,000 سوم نرخ برآورد کردم نرخ بهترین است بردارو کراسکش ببینید چه توزرک است زاواتسکوی کراسکه اینجاش پلونکا چوش هم است دیده چه خوشلاک است کجاش نه پناه است خوش کلیمات کنترل بودش پانوراما دارد بردارو بای اصلی پادنوشکی چوش هم است برداریم پادنوشکیش هم سوی باشه همین خیلی چوب میکنن که خودشون داشت زیر نمیکنن ما اینجا زیر کردن که خط پوی تو با برکت از مالی که زیر کردن که ماشین سوار راحت نگیرن همیشه من شرکت کردم زیر کردم وین کدش بردارین وین کد 2019 ماهی 94 است امریکا انا مرحمت شتابچاش لیت 165,000 کیلومتر پرابگ دارد بردارو سالن ببینید تازگیشه خوشرویشه انا خیلی میگیرم میشید میجوشه انا پاتیت کوشم دست دادمش بردارم یکی روستی که مخصوص باشه چه باور کنید باشه چه میکشته از پسته هست خیر دارو بردارم سروچنی فروخته نشد خیلی اصلا برداروی من به شما معقول شد یا نه فکرتون حتما نتید لایک فراموش نکنید بعد اختراق‌ها پاشکا حتما روان کنید بردارجان من راست گرد نکی برای برادران واریانت بهترین است بردار اگر سه تا شکل محکوم شد میرید بردار پلانکای خوشبخت میکشید سفید سیاه بوی سویت و تبدیلات ما هیکل میگردید بردار главное مهمش همین که ماشینچه زنده است بردار قوت ماشین خودتون چشمتون میدید بای لایک فراموش نکنید با کانال هفته دو بای تجربه شید